sea ya leisi vaenga le tate silsila tu sa bom va yatu o le wa umar fa unga la fionga ya talasa le wala mai wa o le unga le nei toe pa wa le o la tala le ya tawa i lo fo tali tonunga na toe pa wa le o le fa moenga na yai le ta i le HRPP ma le la to vaenga o te lo foi e fa pena foi ia la ngona uma o le tele o supporta sa HRPP na toe pa wa lea o le lato fa moenga na iai o le case lea ina ia saule unga e fa maonia tau pulenga ona fa fare pui lo lea o le sunga la au le marito o le lako last hope pa lea wa foi mandole ya tawa that's it o le lako last hope pa lea ele upu ngana le tulu fa mai o le toe pito filo alea na tau waiso lato fa moenga e umai i onga kaungu ule le mele sa valo ia nisi o le overthrown o le vai pe umi ia po le ale umi ele o skausa fo e koe parmia kula epa koe whaiwhenga oa umame umane na faa moe umai lunga o le keislea lala na ata fayatu ai lenga ka ko valo ia uma mai e ui fo i tu langa na tatou tali nga se fa karikalingo se fai unga kalo fais ka mai kai famsingo ai sila mai fa masingo uma lava na bawa leo le famsino le atawa e public mai ai lunga lona tu langa fa le nganga e mo mai la tala e share solo mai lunga e la unga far kuspa ia le famsingo le tu lo le fionga ya talasa o le ale wingo fa matalanga le fayatu kusa o le wa koe avea le keisa le fionga le pandemia e determine ele tangata fa le nganga le ngor fa kula inga mai ngor fast e fa le nganga fa kula inga mai mai e pau fo ilea o le a upenga e for e vai mangu malo ai le fast nga o le fa le nganga o le whanginga o le communication foi le o census o le isu o le markalinga mamaka a le fa le nganga pau ale me whansoka i fo nga le fa le nganga e o census ka ai fiku fa le nganga lena ai ma fai re kasi re fa le nganga o nga kava a ko a census e o ngi ai mo mai le wo no fo nei mo to e ma fo fa fo mai le tu o i tatou te loai nga paua le or kako upenga i kai mi fainga le nga ma fainga kako fa ko ko inga fa msingo nga fa fainga ko le fa ko ko inga wai elengi angelu wana oni tangata fo e ma fainga ko fa ko ko inga pa le menge ele ma fainga ko fa ko ko inga le lua vai ko ai sea wanga ongi kanga ka fo e ma fainga ko fa ko ko inga fainga malo e ma fainga ko le fa ko ko inga ai sea wana oni tangata they are human beings kusaka ko e yeide kai melele e yeide kai mo masei ai pawa leo le mea e le mafai ona tatou fa loko lua ia pe a tatou taritonu ringa lue mai o le nganga o le tua ia te wa leva tele na fifina wai le fa masino le fionga ya talasa wa leva na fifina wa ile mafau ma le loto watu ile tua po o fea tonu le mea o le atatau ona fai iyo le ala le winga o le whamatalanga sau lo le fai unga mai vai lawe sau wa le fai unga le eise kiuti kau ai umai kua le eise wha mau ngianga o ngā mea la vea mai ai ma whipulea i la vea mai ai ma li o whatau malama si vanga na ai lise ya e mese fo yo sama si on to lua le tau fa mai si u yo fa unga le topu mai lo le me le sila la le tau le pine le makua le ngofo le vai vai la tau ye wa le nofo le ti apolo wa le pa le pomu ma le mea nga manga o ye o le ala le mea le o tu la imai
ile le ngofo le le o ia ngai va ile alu o kau ai wa re ko ke ai famsingo ai mana tu o tangata nei ina o fa ya tu tato feedbacks le ya do wa famsinonga ya si bativo va ile sau le faingo ka ko fo me vele le ma fo le o ai la ko o ma sila la o to ya para la vale ya kalasa toi ti ya para la vale ile famsin ke ringo wa mo ko ye foi sa fa ngi be sa ko ma sa lo foi po la se fa unha fa singo la fa a o foi ka ngele le ko ngai fa unha kuskusia le sa ka ko fa ka ri u ba ye fa ka ri la ko e mo kwa sa o le fa unha fa e le fa ko criticizing le ye fa unha yes a ala ko fa ya o ke fa ya ko le sa o limon sa o kulepa sa o mo wake sau ka ole o ki a polo mangi mo kwa le fia la fa unga fa unga kwa me ko mai ba pa pe fa kio ai langa mai la im ka susie fa kio mo ye ai fa ro nge fa kio nga sa nge ma le ma complain nga sa personal umala ele attack nga le fa unga kuskusia au attack nge ye le na o le siva ngor mata o pule sa o failo na fi le atawa ile fesilingia mai ele loia o tu fo ile tu le a o tu mai tai le fo ile le fio ga mangele leoni le fa be mai ile li potile au mai i sa mo ke fo ile a papali isia fikao ya le fa be mai wa tau lo na ta pa ma fa nga ina e le affidavit ya le sa sengi ai le maliu ya manino lava le fa le au mai ngai ungas o fe ka wo so mai le wala ngai le o sira fe ungas nga fai se mori mau fa tau toina ala na client ai le maliu al time foi na lai soi fua o me o foi por pe se agua le ko langa eloia ava ko le ko singa fa la fetevete ala ko pe ala ko le fa ma ko yer mele a lo ya la le kasi le foi me o le lo ya le ma tu la langa pe yo le fa nga leo ya suga fo tabai tai lo ya mo cases nei o ka kawanga ese mo lo ya ngai o mo fa ko nga le fo nga lo ya si to ave manga lo ko ave manga lo o sos ma ye lo ya ka nga lo a le la fa nga la me lo ya lo ya private ngai ya ale fanga private ato ba ko pe yo lo ye leila ka sa lang ba ko ni lo ye ke mo longo mo fa fona inquiry le ke le bevesing of beshi a mari si va nga ba yo lo ye fa ko ele le ba lo ye ya e se foi nei me fa tu le afianga o por kiki wa ya le ato atua matua le mafaina alo mai se tangata nei me tua le mafai lava matulanga fa pena ya ai se datu dalia polea se update to melia ai penga fa fefeanga sangi e papali isia fikeo ya lana mori mau fa tautoina e au ngoa malesi la fieinga e unga sa yungi sa poru o langa loia ma ka ngai se kopi o ya yuki ai mana tua mai tu sa o lau loia o kanga ke kapenga inga lau FTV mai ka ngai le ya una sa le yes o lau loia a o mo miala o mori mau fa kau koinga o lau loia kapenga inga me uma ona dala tu le fa sai ni rumo sei si loia po o le la kasi ma ka ri fo ku pele nga pisa fo il ka mi nga ngai ia le fo ni mo nga after ka ko ka ngol mele nga fai o ya ko lupe ia le fo ni mo nga be ale fo so mo in mele ai mana tua mai la le keisi le tu pele na taran current to le tso no mai mana tua la le wa umale ungale no vai tu sa mo klopo ona lai fa mau ni a fa to lai fa mau ni a moni a le uso ya visesio ni mele nga sai oi tu so la wa umana fai a ila una mai tau watu o la wa uma lava
mana tua na tele foi tulo wele na mana la ina na tele foi upu matala ile foi tamali po le foi uso ia ona o le tūlanga foi le tatou va ia tu ile reportia mai mana tua le afia foi tasio o tu stala singia maka upu le ia le tofine ya langi kere soma mana tua la ile tatou muri ta ia ona o reportia na au mai ia pe ia tangia mai ai a fai o le na te na nai na te le isaingia se mea longo winga ya kangia mai ua olengia fa te ua olengia vi se sio le tula fono matanga a o le ua umana fai le case ma mai su enga ma fa maunianga o le ala ele o se vi se sio o le e fa maunia ma le foi e fa pe mai na to e foi tu lava i sa mo ar fa nga malanga ma to e seni ai la so rusu varu ena e lo vinga la te fai atu awa e fua foi le kupe mar ke leo le kupe a dato ma fau il fai ngofie na fai oni ala fa soli tu la fono e se kupe ke le lo se la wa fe mon tu puya ale la o mo foi le a o paipa ma tu la fa ele la ola ga sa wa nga sai ngala se fela nga ola la se fenga a fa pela el melenga se ile keisa ko lupe le se kanga ko le ro po lo yanga mo se ngi gol melenga ena a le fa ngal fam sing sit ia le na ma vai la tato ia ai ato yo ne le su enga pe a fa lo tele le su engor se lau afi o lenga mangingo ai kuskusinga lenga au mai inga ua fa sangi le fete se le fa mai na mula ulu le fe siri poinga ka penga inga langa fete ve fa mai o limo ia le langa le fa le ko mai be le fa la fa inga nga fa se mel me ka punga langa e se mala maka e kiri ngoi go so na ku ngeso le ele se kange se la wa fe oye ale la fa lokke fam sing si ele se tangi apa mene ka gola fam sing si fa sang kang a o so lai kangi nga o lenga fa ia kulanga kangi e fa tawala mai i fa ulunga o le fam sinonga ia bali John Taimalang mana duol tangi mo e muri aku va kura kangi o le kangi mo nga langa ave o i official le aki ke e ngai o le tangi e tawala mai le official fam sinonga i le fa ulunga fam sinonga ono o le tau valeina ma le tau lenga ino le swafa o le fam sinonga ai a makura kangi nga ai ko iba ma ko fa mai o la o fso kai mai le CJ le fam singo sin ele manga o fia in va fo ia me ma wa vai la tato ye la musu la e fai sanga kangi a nga i kanga ka ia le me ka o ka fa le anga me uma a le to mo fai lo tele ma ta upu ele o ye se kangi ai lo se kangi fa sanga e simo kipa o kangi fa sanga il kofinga le na tonua il coffee fam sung si le fa sanga ka ya ai kari ale la fo ka fa oso o le fa oso lo ya si e so fa se kangi ai me le kango ye fa ka olela wa fa ya tu nei le tala ale la wa mai le fa sila ka fa la wa tele ale lo ya si ele ai e tofu atato e pe ia le tala foi lele la postolo pe le tala le tus pa ia e tasi ale tino ai ese i tu tino e ngalue ala le kukingo ia e ta uma tato o le tu la fono ai ngalue a fa masingo i kukingo fa masingo ngalue lo ia i kukingo fa lo ia al mele wo ye oni si tangata o mana na o e lau fali ka alo ko ka fu ko time ia time keeper o hai e kanga ka ku so mena la utu pune o mana o le tangata e tasia ai u mai ko finga ma makafa yo ss saulia mengal ke fia akal ke isle wa fa le pe fa di japi pin kangi na ngala mo fa le ko wa ko be ya kamlo o più lo si fa così e fa oso se le fece bene o le fai a quasi non mi sfudo alla oso mai se la wa
Ioi. Fatua I fo ya. Ele mafai ona focus le leile tangata ia ile ile ngaruenga mal matafa yoi mali tutino wa ave yenga ya. Na. Ole melo tu. E o mafai fai ungo I ko fa kongo. Ka ngo I fai mele o ko ia. O ko ka moi o. O marang fai unga ia fakar kali pe fai usi be pe a mero mo fai fa mai. Fai mele fai mele. Ko ki a fa ko mo fo fikala. O ai de mele la tava tu. Ale fo fikala I no responded le respond number 2. Ele ngatala ile ai yo na ya fianga le ato le sa o fa so tu te mo malolonga. Is it tasi o initia le o pui ne te mire nei ata to kilan. Ona o fa ma ni alona o le ngia o metanga ruenga so fo maloloina. O yo se fo ma. Ia o telefoi ia tulanga o fta o tonga ma ngase onga. Sai lalo va inga le bula le. Ale mo mulia enga ele o se afo. Qualified doctor. Ele o se qualified doctor fo le po se io e matautia. Ia o le ingi kia le winga o ta fai atuai. Ele fai ngo fietu enga o foi la tangata ni o tangata e matua whinga tana I loa stangata lea o ngā le stangata po stangata hei ni o na qualifications wa o tangata whisia ta mamai o le tala noa le a taua ma tofilau. E sao le ia. Ia mako I fo ia kasinge ia a kong ule a vei kaka fo I ngā ngor kele o fo mai o kele fo mai e. Ia e kele fo la ko population. Ai free trade lea. O se porenga fo I mo kako fo ngai I Pasifika I kako kake mai wa whengaro. Ia wala ngai mai lo kama ia ka ilo fo ia ka ko pe kusa ko nga lu ka mai pe mai ai o se fai ko fo le e fai nga sao mai wa ko ke fa ia I be se le fai ka ko free trade point here. Yeah, well, you know, our export, because okako, it's the meat, it's the forestry, agriculture, our dairy products, but it's not all business, our ngai trade now. So if I keke for you, because not every business is going to benefit, but I feel they have more benefit leo in kia, ili trade now. Rather than New Zealand. O koa vave le National Party, ale oso aku fo I ma Labour e lango. O kako MPs ne I fo I le Labour, they should have struck a deal. Fa o popo I ma kako kangaka o se visa fo I au ngamo kako ngaka Pasifika. I kua le trade now. So we should have make it a win if they were. I mean, obviously they needed the Labour Party to get this through. But I reckon with the amount of Pacific ministers, MPs that are there, they should have thrown on something else. A bongisimo kako kangaka. Sa o le lei to filau le ataua. O le avanoa tonu wa lea o le vaenga lea o ka mea o se poloni. O lato umane tatou Samoa ai me se fo kamel o le suite tai ele nga o Samoa foi la mar Pasifika la kumu fa tu ole va non nei le lato ko ka sal leipa in order ave lato lango I me fa pene ave lo ia va no o ia deals nei abe ia fa fo mai le la fa ngo fie mal tatou free visa le al Pasifika ia alela ka ko ia lo tau te lango fa ia mela lo o le wa vele lango ale a ka ku mai fa fo me ele ise me ta do mo wa ile mele o fe wa fa ele tato free visa ole mai ya te fo ile ya to e ta ilo yai wa sa fa so le to tele le to ma to filau ele na dia ele nga vale fo ile to mo fainga na inisio tato tamali I o lo to mo fai pe fo I le fa lo longa ya nai ia I tulanga o free visa ai atea le ngai le fo le mele o ka ko wo I mene o le sign o ai no mea o foi tato me petitions ai atea ale ai angi pili e ka fa o fi ma fai mea ele ai ma se kau unga le a faianga or ka ko finga ngai ngor ka ko sangi petition se la wa fe manga me uma ia nga vakua manga ka mai I reckon o petitions le aunga
I mean, it has a purpose. Vakuala petition, put it on the shelf, baka inga. Yes. Ale muva, the way they should have done it, but mene sa fai tu yono, o siksengi, it was a pick of the drawer. So if all of them, if they all put a bill in there, because that becomes law. It legalizes, and then that's how the Samoan citizenship got through. Ioi, pick of the drawer, newa laki ai. So if aviakua faile bill, rather than a petition, you can get a 20,000, 30,000, 100,000 signatures supportive of the petition, submit a kuloa il government, yet whether they do something with it or not, that's another story. Pero me sa ye folisi issue ne sa vaku all the signatures vaku, and they just packed it up. No good. So the bill is the way to go. Ole falta fatu fo ye tauna ta alo ata mai o le fo por kiki nei ni vaenga ai ta una ia vanoa ia strike se tio le ina ia to benefiti e matato o Pacifica e ale la le o sainia la ka ko vai le sa o me o ingi kia le la sa o nei. Well, it's uncapped. It's uncapped, but it's like 5,000 people going to come through. Whaingo Whia Malako going into university. India has a huge advantage. And, you know, I have friends that are Indian, nothing personal, but, you know, it's not looking at Ilimene Mokako Ngengu Sila. We already have problems existing. There's unemployed people. Kanaka mai ia saufoi le tsunami o inkienela me oka. It's overload for New Zealand to take on. Yeah, as you see, let's have that photo. This one. Let's to fair to it. I see American Kalia. Fake doctor in Auckland. Le tough, le pui. I'll tell you. What kill him? Me a maima. Kia. Vai le ulo le tangata. Wai ula lava. Ko fakori fakao ko le ulo. Ai sila ai fisilingi ai fisili atu ai suenga. Fa mata ana le maua oi. E te fa mata fa wawa ya la umele le na fa. Ai kali ia anga le maua ia will continue. But you know, for you, billions. The population is millions of people. So of course they're going to do anything to a little white lie, or that's a big lie, to get into a country. Makaukia. Ole si lava e nga o ina sau tu lo lava tamaia. E mawhai e ona whaale au ngā ina tūlanga o rate whainga ruenga. Awalanga a saula tu inga tama fai fatu kama fo ie le na a ya or ko inga nga ruenga fo ile e ka kaunga nga ko se furu le rate kaunga fai nga ruenga ia pa kama ia le se furu a tu inga nga ruenga fa pena ya e me se fo ila fa toi fo o nai ya afianga ya arfisidi le lepa le fi ava toi o fa fisidi. O le ala se me o pengifiki ai ka kou Pacifica mai I de media. Ia o te vai atu matua le fia Uncle Winston. Matua le fia ia vavasa mana ia Winston Peters. Ia I le whiangainga le uwhio soi le national. Ia au mai le fisosoania le leipa ina ia pasi ai le vahenga le. Yeah, kero foi in kia, they hard workers, so they will take any galuenga that comes. With an Uber driver, you know, they will take anything that comes in to get out of an overpopulated nation. They can't wait. Ole singa luenga o va ile nei taimi le ata o me to filau te sawa o New Zealand yo te lo foi na lua mua ma mai e to over male luas fu to sanga taluna o winei. O to sawa o te mo mai o nga luenga e aveloli. Papasi o kamanga a me se ale lori o tamana pita te saua maoli o Palalangi and Islanders o taimine so le kama pa ufia se furu ye rungo so le sasa mo ye le winki
oi. Saole lei asiata. Ai foi, next time you walk into a bank, ai Savali Bank, nearly all of them are all in Kia. Real estate agents, get them all in Kia. Good on them. Songa to get out there. But they everywhere. If I hear Pepatoi. Yes. You know, a lot of them are landlords. So we need to become wholesalers, kako, instead of consumers.